Amen. Bantwana benkosi inkosi ilanga kukhona ubaba la kumaziyo sesawuvala sengiyadlula kunobaba la ngike ngahlala ke wegwa hayi uNkulunkulu akhumbule mfana impela umsebenzi obhekene nawo unzima ufana nomsebenzi owenziwa ummeli omela abantu uNkulunkulu ke uyakhumbula ndodana lo baba mangifika lapha umxoxela indaba ebuhlungu lo baba wayekade enecala wabulala umlungu mayembulele umlungu ubaba uMaphumulo wasempangeni kwakuyisikhathi sika PW Border owayemongameli ubandlululo lasenzima kakhulu ngalezo sikhathi wabe segwetshwa ke intambo ngoba uyebulele umlungu wagwetshwa intambo uthi ke kwathi mase kufika isikhathi sokuthi ahanjwe ayonqunywa kwaphinde langena icala lakhe ayikatholakala ukuthi ngempela ufanele agwetshwe intambo uthi ke ngaleso sikhathi kusondela lelo langa lokuthi ayonqunywa esaziwa nelanga lanqunywa uthi khona ubaba wafika kuye wambuza ke ukuthi uyangazini wathi akwazi uthi wayesezisho wathi nguShembe wayesethi kodwa wena ngeke ufele la ijele uzophuma uthi ubaba Maphumulo akhathazeke kakhulu athukuthele kakhulu ethukuthelela lo baba uthi uyangihleka uhlekisa ngami uthi ngizophuma kodwa wazi kahle ukuthi ngabulala umlungu seniphumele nosuku lokuthi ngizoqhunywa uthi kodwa uzophuma ngekufelela uthi lafika ilanga kanganqumi wabuyela emuva laphinda langena icala lokuthi ayonqunywa saphuma isinqumo ukuthi phela isinqumo esathathwa kwakufanele ufanele anqunywe ufanele ahambe ayonqunywa uthi wafika futhi lo baba wathi wena awuzunqunywa wena ngeke ufele la ijele uzophuma nakhona lapho wathi ukuthela kakhulu uthi wayeloko efika lo baba kwazi wafika isikhathi lapho uPW Border eshenxa ubaba uMngabeni wasengena uFW de Klerk mayengena after FW de Klerk wakhipha umthetho ukuthi zonke iziboshwa ezazigwetshwe amaqala entambo bazakhumbula abagcwele kwasha umthetho ukuthi ke lezo ziboshwa ngeke sanqunywa kodwa sezodonsa izitobo zikabhulbhaji udilika kuthela uthi wathi bafela isikhathi uthi yafika lo baba uthi ke lokho ke wafika wazichaza wathi mina nguShembe wathi uyangazi wathi akwazi wathi mina nguShembe uthi ke ngaleso sikhathi wayeseqala ke lo baba eselandelandela kumaNazaretha eselandelandela ngalezo sikhathi kodwa manje uyabaxoxela abantu ukuthi umuntu oloku efika la ethi uShembe ngalolo la uthi wathi beflathela wasekubhaliwe ukuthi Shembe wasebhalwa igama lethi ilanga lamalanga hayi wazama ke lo baba ayingakabi khona ke amaNazaretha ngalesa sikhathi kodwa wayesazi ukuthi ukhona umuntu okuthiwa uShembe okuthiwa ilanga ofikele kulo isigwebo sakhe ke sasingabe sasaba udale unqunywa udeclare sekubhulbhaji uDikade ilokhu ifikile inkosi yamakhosi la ngaphuma swaphi nabathale bahamba kwafika isikhathi lapho uFW de Klerk naye asheka kodwa sewushayile umthetho ukuthi uyophila isigwebo sakhe sekubhulbhaji sathi masishika isigwebo sakhe esephuma engakaphuma uDe Klerk saqala phansi sabuyekezwa kwase kuthiwa ngeke kusaba ubhulbhaji wasenqunyela iminyaka azoyihlala ejele wamtshela ke uthi wanqunyela naye ke mingaki uthi leke fikile inkosi yamakhosi ilanga phuma siqophele bathe lesiya ngani wafika isikhathi ke wase transfer la eMaritzburg ila sahlangana khona mina naye saxoxa kakhulu naye wekangixoxele wesekholwa ke
kwathi makwenziwa ukuphaphathisa kokuqala lapha eprison kwaba ngomunye wabantu abaphaphathiswa. Yayifika futhi inkosi yamakhosi ithi wena ngeke ufele ejele uzophuma. Naleso sigwebo sakhe ayisenikeze wena sehla safika 50 years. Sehla 50 years safika 25 years. Sehla safika uyabona ke la kukhona lokho kuthiwa maximum. 25 years maximum le. Base kwehlisa kwesigwebo sakho siba ngaphansi ka20 kabe siba 15 so uthola umedium lapho. Wathi ma esesuka kumaximum ngangibhala ke incwadi zazi bawu2 incwadi ye-parole ukuthi ehlisele isigwebo. Oyesibili incwadi ye-testimony yokuthi njengebwada lo muntu oyilunga lebandla lamaNazaretha uziphethe kahle ejele. Kwakuhamba lezo ncwadi zombili. Ngabe ngozibeza baba umfundisi Mkhize kwele kuyena. Wathi buya wacela ukungibona. Saxoxa naye wakhala inyembezi. Wayesethi uyazi ikhabazi likwenzeke ngathi cha. Wathi akuseyena umedium lese ngithi wesephumile kuMaximum. Zabhala sefika isigwebo sakhe kuMaximum saba umedium. Sathi masifika kumedium wathi seseflikile ngathi singakanani wathi kusele no5 years. Umuntu owayequnywe intaba ogwetshwe intaba. Wasuka lapho ayogwetshwa ubhulubhathi uthi likajele. Sehliswa isigwebo sakhe saba uMaximum. Safika kuMaximum sazoba umedium. Sehla kumedium saba 5 years. Wathi sebemdelile abelungu ukuthi njoba sekilapha nje ngizophuma ekhaya kusebhangeni. Lo 5 years ikosele kwase sekwenziwa icounseling. Esetelwa ukuthi uzofika phile kanjani nemndeni yakhe yayisiba ibizwa ngoba kuhlungu badala benkosi. Lento ngikhulumela ukuthi bagcwele sithi masila sazi ukuthi sikuphi. Amen. Sazi bagcwele ukuthi sikuphi. Ngoba kukhona ukuthi senze izinto kanti sizigopha thina siphila. Wabiza umndeni wakho akutshela ngalelo langa. Wathi bengifisa ukuthi ube khona wabiza umndeni wakho asho ukuthi ke bangakhona ko ubiza umndeni wakho usuzotshelwa ukuthi ngoba base sebemdelile emndenini. Nemndeni eminingi ayisihambile emhlabeni sokusela izizukulwane. Wazohlanganiswa nayo. Wathi kufika ngelinye ilanga wathi khabazela sekuyahamba. Waphuma la waya eqala kancane qala kabusha ebhangeni lapho phela khona benkosi. Shembe akahlula lutho. Amen. Ayikho inkinga enayo nawo nayo ehlula uShembe. Amen. Ukuthi nje phela isikhathi asikakafiki. Amen. Osibuseni kuzweni. Sawubusela umsebenzi kaNkulunkulu ngesibelelo 45 osibusela uphama kaBathana.